Iyi nkuru ibabaje cyane yongeye kuzamura ikibazo gikomeye cy'ihohoterwa rikorerwa abakinnyi b'abagore mu gihugu cya Kenya. Ubwo kuri uyu wa gatanu z'ukwezi kwa cyenda, uwitwa Rebecca Cheptegei twari dusanzwe twarakunze cyane muri iyi mikino ngororamubiri dusanzwe tuzi nka Olympique, yaje kuba yicwa azize gusukwaho lisansi ku mubiri wiwe agashya. Urupfu rwa Rebecca Cheptegei rwaje kuba rukurikira urupfu rw'abandi bakinnyi b'abagore babiri baheruka kwicwa ndetse nabo bari basanzwe bitabira iyi mikino ngororamubiri dusanzwe tuzi nka Olympique. Nabo bishwe mu buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku rugo mu myaka 3 ishize. Aho ndavuga mu mwaka w'ibihumbi 2021. Muri ako karere kabyara abakinnyi benshi batsindiye imidari mu mikino ya Olympique kuri iyi si yacu, bamenyekanye cyane abagore bo mu gihugu cya Kenya. Ndetse n'abo bakinnyi babiri baheruka kwicwa muri iyi myaka 3 ishize nabo bakomokaga muri iki gihugu cya Kenya, bakaba barishwe bazize ihohoterwa rishingiye ku rugo. Ibyabaye kuri uyu Rebecca Cheptegei wapfuye uyu munsi ukomoka mu gihugu cya Uganda, yapfuye kuri uyu wa kane afite imyaka 33. Ubwo polisi ivuga yuko umukunzi we yamushishimuriyeho ikanya y'amapete maze arayitwika, mu gihe bari bafitanye amakimbirane yo guhera ku cyumweru. Yahuye n'ibikomere bikomeye cyane bifite ikigero cya 80% by'umubiri wiwe byakongotse maze arapfa nyuma y'iminsi 4 ari mu bitaro by'umujyi wa Eldoret. Uyu Rebecca Cheptegei ubwo umubiri wiwe waje kuba wabonwa yangiritse cyane, bahitamo kumujyana mu bitaro by'uyu mujyi wa Eldoret kugira ngo barebe n'abatabara ubuzima bwiwe, ariko kuri uyu munsi byarangiye byose ari ubusa, arapfa. Ubwo umukunzi we nawe yaje kuba yakomerekera muri iyo mpanuka ndetse nawe arimo kuvurirwa muri ibyo bitaro by'uwo mujyi wa Eldoret. Nta byaha birashyirwa ahagaragara yuko yakurikiranwa uyu mukunzi wiwe wamushishimuriyeho iyi myenda maze agatwikwa. Rebecca Cheptegei yitabiriye isiganwa rya marato ry'abagore mu mikino ya Olympique ubwo yaherukaga kuyitabira muri uku kwezi gushize k'ukwezi kwa munani mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, aho yagaragaje kuba yagira uruhare cyane mu masiganwa, aza kuba yasoza ari ku mwanya wa 44. Nta gushidikanya uyu Rebecca Cheptegei yari umuhanga muri iyi mikino ya Olympique. Yari atuye mu karere k'imisozi miremire y'uburengerazuba bwa Kenya, ahakundaga gutorezwa abakinnyi bakomeye b'imyitozo ngororamubiri dusanzwe tuzi nka Olympique ndetse bitabira n'amarushanwa y'isi yose. Uyu Rebecca Cheptegei yari aherutse no kubaka inzu muri ako gace kugira ngo abe hafi y'aho akorera imyitozo yiwe ngororamubiri. Uyu Rebecca Cheptegei ubwo urupfu rwaje kuba rwababaza abatuye isi, ubwo yari amaze kubona imidari myinshi ya zahabu, iya siliva ndetse n'indi midari igiye itandukanye. Uyu Rebecca Cheptegei yari umugore wa gatatu umaze kwicwa muri iki gihugu cya Kenya yitabiraga amarushanwa ya Olympique. Muri abo bagore ndetse akurikiye urupfu rwiwe twavuga nk'uwo bita Agnes Tirop nawe uheruka kwicwa. Uyu n'undi mukinnyi w'imyitozo ngororamubiri ukomeye cyane muri iki gihugu cya Kenya ubwo yaherutse kwicwa mu mwaka w'ibihumbi 2021. Byateye uburakari cyane bikomeye abakinnyi bagenzi biwe ndetse binatuma inzego zishinzwe imikino muri iki gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba zemeranya yuko ihohoterwa rishingiye ku rugo ari ikibazo gikomeye cyane kuri aba bakinnyi b'abagore bitabira iyi myitozo ngororamubiri dusanzwe tuzi nka Olympique. Uyu Tirop yari umwe mu bagore b'abakinnyi bafite impano ikomeye cyane muri iki gihugu cya Kenya, ubwo yaterwaga ibyuma agapfa iwabo mu rugo ruherereye mu mujyi wa Iten. Uyu n'undi mujyi wa Iten uri iruhande rw'umujyi wa Eldoret, izwiho cyane mu gutoza abagore bitabira amarushanwa mpuzamahanga ya Olympique. Umugabo we yari warahungiye mu bindi bihugu, yaje kuba yafatwa hashize iminsi mikeya yishe Tirop ndetse ubu ari gukurikiranwaho icyaha cy'ubwicanyi. Urubanza rwiwe rukaba rukiri kwigwaho nyuma y'urupfu rw'uyu mugore wiwe yari amaze kwicwa yitwa Agnes Tirop.
kimwe n'uyu mugore wapfuye kuri uyu munsi witwa Rebecca Cheptegei. Ndakwinginze banza ufate amasegonda 3 ukande subscribe. Diop w'imyaka 25 yari amaze kwitabira imikino ya Olympique mu gihugu cy'Ubuyapani mu mwaka wa 2021 ndetse yari amaze gushyira agahigo ku isi yose mu kwiruka metero 10,000 mu masiganwa y'imyitozo ya Olympique mu minsi mikeya yari amaze atangiye rino rushanwa. Umubiri wiwe ubwo waje kuba wabonwa ufite ibikomere by'ibyuma yateraguwe mu nda, mu ijosi ndetse n'igikomere gikomeye cyane bamusanganye ku mutwe. Mu byumweru bikurikiyeho urupfu rwa Diop, abakinnyi b'imyitozo ngororamubiri baba abagore cyangwa abagabo bahangayikishijwe cyane no kwitabira aya marushanwa ya Olympique. Bavuze yuko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakinnyi b'abagore muri aka karere, bamwe bagiye mu mihanda muri Eteni basaba yuko hakorwaho ibirenze mu kurinda abagore bitabira iyi mikino ya Olympique, ndetse ko amategeko akarishye yo guhana abakora ari no hohoterwa yashyirwaho, akaba yabasha gutera ubwoba abagabo b'aba bagore, dore yuko bahohotera babaziza imitungo bamaze gukura muri aya masiganwa ndetse cyangwa aya marushanwa ya Olympique, bagashaka kubagenga ku mafaranga yose baba bakoreye. Ibi bikabakururira urupfu. Abandi bakinnyi bo muri Kenya nk'uwo twavuga witwa Ruth Bosbury. Uyu Ruth Bosbury wabaye umwami wa Afurika mu kwiruka ahaterera cyane, ndetse n'uwo bita Joanna Chelimo, uyu ni umukinnyi wa marato. Bavuze ku rupfu rwiwe rwa Diop rwabashishikarije kuvuga ko bahuye nabyo mu buzima bwabo bwo guhohoterwa. Bose bavuze yuko bahunze abakunzi babo barushijeho kugirira ubwoba bwabo bwo kubaho. Aba bose bafite ubwoba bwo kubaho kubera yuko nabo bitabira aya marushanwa ya Olympique. Nta gushidikanya nabo barapfuye. Nk'uwo twavuga witwa Damaris Mute. Uyu Damaris Mute ashize amezi 6 gusa Diop yishwe, undi mukinnyi w'imyitozo ngororamubiri yarishwe. Uyu Damaris Mute ukomoka mu gihugu cya Kenya, ariko nawe witabiriye aya marushanwa ya Olympique ya Bahrain, yatoraguwe yapfuye mu nzu imwe n'umujyi wa Eteni nyuma yo gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku rugo. Umubiri we waje kuba watoragurwa nyuma y'iminsi mikeya utabonwa, nuko ukurikiranwa n'izi nzego basanga nawe yari yishwe. Umugabo w'umunyamisiri w'imyaka 28 bakundanye, nawe yari yarezweho icyaha cy'ubwicanyi. Uyu Damaris Mute yari afite umwana muto yavanye mu kindi gikorwa cyo gushakana, dore yuko uyu mugabo w'umunyamisiri bashakanye w'imyaka 28 bashakanye, ariko mbere yaho yarabanje gushakana n'undi mugabo. Ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku rugo muri Kenya, cyane cyane mu bakinnyi b'imyitozo ngororamubiri, bifitanye isano n'ubwicanyi bukomeye buri gukorerwa bano bagore mu iki gihugu cya Kenya, byatumye habaho imyigaragambyo ndetse n'amasengesho muri iyi mijyi itandukanye uyu mwaka. Abaharanira uburenganzira bw'abagore bavuga yuko abakinnyi b'abagore bakize bashobora kwibasirwa cyane n'abakunzi babo bashaka kugenzura amafaranga yabo ndetse n'imitungo yabo mu bice by'ubukene, ndetse abagore bagerageza kwirwanaho bakagendana ubushake bwo kwigenga. Polisi yavuze ku rupfu rwa Rebecca Cheptegei ko rwaturutse ku makimbirane yari ari hagati yiwe n'umukunzi wiwe ubwo bapfaga ubutaka yari amaze kubakaho muri iki gihugu cya Kenya. Twavugana Samuel Wanjiru. Samuel Wanjiru uyu ni umwe mu bakinnyi b'abagabo bakomeye cyane muri iki gihugu cya Kenya. Nawe yapfuye mu mwaka wa 2011 mu buryo bushamaje, ubwo inzego zibishinzwe zatangazaga ku rupfu rwiwe rufitanye isano n'amakimbirane yari ari mu rugo rwiwe. Uyu Samuel Wanjiru yarapfuye afite imyaka 24 ndetse yari umwami wa marato muri iki gihugu cya Kenya, ndetse aba n'umwami wa Afurika mu mikino ya Olympique. Yaguye ku rubaraza rw'inzu yiwe ubwo yari arimo guterana amagambo n'umugore wiwe. Yari yaratawe muri yombi
umwaka umwe mbere y'urupfu rwe ndetse abazwa n'inzego zishinzwe umutekano ku byo kuvugwaho ko yari yaratanze igihano cyo kwica umugore we akoresheje intwaro, ariko yarabihakanye yivuye inyuma. Nubwo inzego zishinzwe umutekano muri Kenya zatangaje ko Samuel Wanjiru yapfuye azize kugwa cyangwa gusimbuka ku rubaraza, umuryango we wavuze yuko yishwe. Aba ni abakinnyi bose bitabira imyitozo ngororamubiri dusanzwe tuzi nka Olympique baheruka kwicwa muri iyi myaka 3 ishize guhera mu mwaka wa 2021, ubwo twavuga nk'uwo bita Agnes Trop, tuvuga n'uwo bita Damaris Mute, uwo bita Chelimo, ndetse muri aka kanya abantu b'isi yose babajwe n'uyu mugore umaze kwicwa yitwa Rebecca Cheptegei, ubwo yari amaze kwicwa n'umukunzi wiwe azize kumutwikiraho akoresheje insase. Ariko ibi ngibi byakomeje guteza impagarara cyane ku bakinnyi bagenda bitegura iyi myitozo ya Olympique. Muri aya marushanwa biri gutuma abagore bitabira aya marushanwa bagenda batandukana n'abakunzi babo, dore yuko bafite ubwoba bwo kubaho yuko babagenzura imitungo yabo babyanga bakicwa. Ibi ngibi biri guteza impagarara cyane muri iki gihugu cya Kenya, dore yuko kuri uyu munsi ubwo runo rupfu rwahangayikishije abantu benshi, byatumye abagore barenga 7 batandukana n'abakunzi babo kuko bafite ubwoba yuko bazabica. Njye wabateguriye kino cyegeranyo ni Callixte Mutabazi Arindoci. Mera ko mwinginge ngusabe gukanda hano hepfo kuri subscribe kugira ngo izindi video tuzajya tubakorera mutazacikwa nazo. Turabashimiye cyane kandi turakunda cyane. Hano ni kuri Global News Trends.